Ćao svima ljudi, ja sam Boki Junior i danas ćemo da igramo novu igricu Extreme Car Driving Simulator. To je nova igrica. Fuck. Tu ja nešto ovako bez veze pjevam. Dugo, baš dugo nisam snimao, možda jedno 7 dana. Što ovo? Ne. Yes. A jebem ti majku. Otkaži. A daj bolom više. Drive. Traffic mode. Imamo zadatak da pokupimo... Ne! Da pokupimo ove žetone, jer će nam to trebati za otključavanje drugih automobila. Inače, ja imam sada slušalice, pa mi je previše glasno, tako da ne mogu da pojačavam. Mogu još malo. Tako. Oh, fuck. Oj! Konju! Inače, ovo ako vidite da radim ovo, ovo nije bug, ovo je, vidite gore ovu pauza. Vidite ovdje gdje je ova kamera gore u desnom ćošku, kao kamera, kao da mijenjam u kojem ću licu da vozim. Pa onda pauza, pa onda ovaj ključić, pa onda ovo kao za ponoviti taj, ne znam kako se kaže. To stisnem i preskočim ovako zgradu, ako mi se ne da ovako da preskočim. Evo sad ćemo upasti ovdje u ovo. I tu... Šta ćemo sada? Idemo da instaliramo Pokemone. Pokemon Go. Daj. APK. Download. Inače, Pokemoni nisu dozvoljeni u Play prodavnici, pa morate ići na Google i ukucate Pokemon Go APK, to znači APK, znači application, aplikaciju, ne znam. Evo, preuzima se. A šta ćemo mi da radimo u to vrijeme? Gledat ćemo nešto na... Mogu smo jednu racing.
Ovo sada možemo pojačati igricu zato što mi uopšte ova muzika prija i tako. Yeah! Ako sagledamo video možemo da okrenemo još jednom kolo sreće. Tako da moram 30 sekundi, mada nije to ništa. Would you like to see my latest creation? The time has come. Extract monster cells. Collect as many cells as you can and use them to break your monster's limits. Your army will be unstoppable. Monster Legends. Download now for free. Jaka nova igrica. Puno sam i dobio. Šta dikte mogo, joj. Dun, dun, dun. Ajoj. Allah. Što auto zanosi? Ne, nikako. Aj. Što je ovo? A mati moja. Allah. Kao krava, he. Ljudi, nevjerovatno ovo auto zanosi. Ne znam šta smo dobili. Nismo dobili ništa. Ugrađujemo u auto. New things. No. Idemo sad odigrati koju trku. Besplatno. Ja vidite, ja sve od ovih auta imam. Evo vidite. Šta je, nam se Pokemoni instalirali? Yes! Izlazimo iz igrice. Sad Pokemoni. Takemoni. A joj, znam. Pokemoni. Ovo je za tebe se baš duboke instalacije koje...
Bezbednost. No. Podešavanje. Nepoznati izvor. Ajde, brate. Instaliraj. Brate, što me nervirao. Ajde, brate! Oko? Jebim ti sve. Kako će otkaži? Jebim mu mamu. Ajde, mater ti tvoju. Ajde, jebijem ti sve. Pa daj više. Oj, bo. Onemogućujem spavanja troje, brate. Instaliraj ovu aplikaciju na čemu pisati privatnost. A daj, mater ti tvoju. Ovo je besmisleno.
džabe. Ne može. Ajoj. Šta je ovo sada, kako ovo cura? Daj, bolan. Ajoj, šta ja je ulazim, moj. Ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Nadam se da ste uživali. Ako želite još ovakvih klipova, slobodno dole bacite like, share i subscribe. I vidimo se u